Biyag ti tao. Agyamanak, tay manugot ka nga kita tayo dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da ka no, bay. Kaslan naliday ka. Ada ka diti parekol? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anamas. Awanan kastusak. Dahi talaga, yam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdawa. Agyaman aklaunay, Lauro. Muka sa pulong ti kwarta. Di ka gred-gred no masidag kanya. Saan aparekot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw jaw siya po. Adda ka din na panan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging ga ita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amo, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Hapay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak magkiday. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka mat. Wan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya mo nobyong, nanang? Wan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanin kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang? Wag siyempre. Kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot ten timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Adumanin ti kargana. Ha? Ayun, nanang. Anya ti kayat mo a merienda, Mari Eden? Ni, ilibre na kaya Mari Silvia? Wan, siyak ti makamo. Ni, ada nga rod pagbayad mo? Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka, nakan. Napan kayo kanumit ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay, wan. Anda ko mga rodi paramid ko kan kano, kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di tabalay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya, Eden, balasang kau. Agdala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wala na. Mabalin ta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakanak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ha?
Ado ti kwarta na. Una na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diya ka mo, na. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat syempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo? Engineering, mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun na, mare. Agorayak laang iti mano atawan. Adamat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, mare. Oray saan ka nga agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo? Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madanagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, eh? Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken ko na. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. At to iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito eh. Awatemon, para kin ka talaga da itangamin. Inton maminsan to manin, ha? Well, i-text kan to, no kasano. Wano saan? Sikan to text kan niya. Wan, agsaganak nga rudan. Tanasken nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May sa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo manmat, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No adda man relasyon ni, awanan bibiyang mo iti day na, mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot day siya, baknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problema iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Basta talaga ti piyang. Rumbang lang nga agbalin tayo at praktikal ita panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden, umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho, kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita, kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Sylvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day.
Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Ni kano Lauro. Nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Diyak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot kan ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di, anti. No imay kayo, tapno sermunan daklaan. Mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumamuan ta asawa ni Lauro dayta. Ang mga ano niya taramidon na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pay lang ang di anak ko. O madanimat ket din ati graduation na. Ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Mano ti kasapula maya? Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige. Kita ta nga ron iti sigod at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia, Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan ti intero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan no mabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abas ta agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo, nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Ayun, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro, nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulita, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko keng kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abinsa-binsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin, nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablabas.
Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka ditiin sangpot mo, anak ko. Wala na. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wala na. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Tayti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, anak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaud iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanam ayan? Berti ti kayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no? Awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Nagyamanak nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog dyan? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpot mo. Wen nanang. Ay, asino mat dayto nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto eh? Hello, madam. Ha? Asino dayto eh? Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya anak yung ma'am. Anya? Saan? Sa lapod na dayta? Sa dinutayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anya ti ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam na tayo matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y ang Mare. Diyak makapagpanunot anay mag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayim ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga trabaho, Mare. May mayat matlaeng, no da pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito balay mo? O anya, kaya't mo tawagak jigayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalak. Ken iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikarik adya kun ulitan day jay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Katagyaman na, tainikan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw. Dayting arod ti dawat ko. Itinagan ti ama. Anak,
ken Espiritu Santo. Amen. Rumara kun dito'y simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito'y iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kat asika. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya? Imay kakadimit nagkararag. Wen, Lauro. Imay kamit nagkilaw iti pamakawan ni Tiapo akas kanyak. Wen, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapo iti nagbasulak iti kalabas. Wen, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang way tangag balbaliw. Kat asino nga rin ti katluan. Jaya pukok. Iso timangkoy-kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dalaang matidya balay. Sige nga Rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag ti tao. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidanak ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plate. Di mo liplipatan ti agipaw iti ti kwarta, ah. Uy, di ka mandanagan, Bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga ron. Uy, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala dagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali, aya? Kababay ni Samot, Bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it makwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y, ah? Napudot manan ti ulom, Bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yu kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amang ano talaga saan kami na madaan iti anak. Taam mo yumot, adayo tiba iti tawan mi. Elfie. Nasurukan na talo at tawon ngagdandan na kami ngam awampay lat anak mi. Addan to latta, anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo? Ngampatyak adumteng to. Saan samatan ngagtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho, Mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da kan ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nakipangpangag, Mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na matulungan di asawa na. No aday baga, makaungot-ngot. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Mare. Ay, naku nampay, Mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, Mare. At damat gaya man impaw it ni Julius akwarta, anak ko. At dananang 10,000 lang.
Lalaang lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatangitan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsakit ti biyag ko itananang. Namukla kas ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Makaburing mo tawan na. Manula ang matatawan anag din na kayo, anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laeng. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kit dinasinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasim anak ko. Di ka agsao iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na. Tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam Saan aday tasinsina ti ibagbagam, anak ko. Elvi? Ha? Roldan? Kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasaya at kunam. Iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa anagawid? Hindi namin sa nakalman. Nagbakasyon na. Madimat ng trabaho akanayon ti aramiden. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa iji balay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawana. Awan matlakadwa kay jay balay ita. Maburing ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong mutan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsina kami. Apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para ititunggal maysa. Da kayo ngay. Kumusta kayo mutan iti asawam? Kas jay lata aging gayta awan paylat anak mi. Kasanumat ngamin, kanayon nga awan ije balay. Adayo ang lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narikat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa ititungkal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Addala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Kunak man no saan pa'y analpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Kan mailiwak namin kan ka. Bakit? Anya? Arakupan ka man? Agdigos ka pa'y mo't Kasla di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbayapin manawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kaano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigiddanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kadi ang naragsak talagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay? Talaga matasaan. Mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko asinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan day ta. No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Wen, hadot ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita mo no kaano man nang agkita ta. Maray,
Nakitak mo ta nagturong ni Elvi iti balay da Roldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Lukas ta, nagawi din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray. Dito yan nga agnaad. Sakahan, nagbakasyon laan. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi di adwa iday. Wen mare, ngam idi day ta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karo ba da Roldan amay at ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay? Angam sa bagay, awan magkididakas na nagkinumusta dalaan. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, ada mga rudasawa di anak maun. Saan amabalin ang mapasamak day tamare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elvi, pudno ay ngagkit-kita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakit-kita kada kayo. Saan mo ta kanayo, nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol, ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ay ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko. Saan anasaya at ti kastangar aramitem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak. Wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman dayta abanag ikan nyo pa iti Malaysia mo. Wan taamangan no daytan to ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yo iti dayjay Roldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikan nyo iti dakes sa kay papanan tararamidat. Di kay ka di mandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko. Liklikam kuma tagbasol. Hello, Roldan. Hello, Elvi. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadak ditan no bilang laan? O di agnad ka niti pagababana. O sige. Kaano nga rin biyahe ka? Kailiw ka, Elvi. Intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabdan ka di terminal tipos. Awagan nakto no da ka ni Jay. O sige nga ron, tagimpaki akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elvi. Adayo ka diti boarding house mo dito Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin ka. Iso nagluto kiti paborito amasida iji boarding house ko. No kasta. Kabisadong pala ti paborito amasida nga aging kaita? Siyempre Naimbag ka pa'y. Sweet ka launay kanyak. Gaputa ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Ang mga nadamot din anak ta. Wen nga rod ngam saan na bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanaganak mare. Jak makontak ti anak ko. Apay napananaya, maray. Jak nga rod mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti ibaga kan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laang ti atap ko mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Jak nabantayan di anak ko. Nawamasiguron kanyak na Elvi nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at imam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ayayatan ni Elvi. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko tagawid mo't laang ni Elvi. Baro. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elvi. Positive. May sakon nga ama. No kasta.
Talaga ama si Kugak? Wen, apaya kasla saan ka naragsak? Kwa, saan man? Naragsakak, Roldan? Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwara. Groceries para kada kayo, nanang. Ay na, agyaman naklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie. Nga malagip mula tamat agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wala, tanasaya at kayo latamot kanyak, nanang. Kenda kayo, ti pamilyak. Amoy met, ajak pulos na am-amo lagi ti dadakkel ko. Di ka madanagan. Adaman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatta kas anak ko. Takameng kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Ladan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na ken kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaen na amadanon na ni Elvie ijay. Ngem kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga roda ah. Kat, kumusta mo't nga ni Elvie? Tinao di adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamari. Nabayag moten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak moten makuntak ti sigud anamber na. Amangan no nagsukatan. At madlaw ko, Elvie. Anya day Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Awan na pulos immalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? Di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta ngay bagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kastapay lang ti damagamat. Amumot nga da napasama kiti nagbagtan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Isa pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. Apay masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapul nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawo no saan. Apay lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko. Mariribukan ak namin. Saan may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Roldan. Saanan ang masapul ng aramidan tati kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko. Kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan mo't na nagtawad kanyak. Iso aging pagikan, tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Kasaan ko aputot dayta? Ay na, baragsakan naklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elfie. Ay na, nagkyutoy apo ko. Agsubli kamin iti anak ko dito lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kamin ka na, Roldan.
Naduktalan na saan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko? Diyak amo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wen, anak ko. Ket oray di na ibaga. Amuklat ta atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbababawiyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturo pa iti seledyo. Uray na dagsentib asul mo kankwana. Ket mariknak ang mailiw latta ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman at nagawid kamatlangan bakit? Sapay lang kumata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasaya at kalatta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo, taiso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni Daita ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sika ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles apang manak nagasaan ani Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami, tadi na maaklon asaan na apo to timpas nga iko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kidi pimanawak. Kat sika ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita mat, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yo, Julius. Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni Daito, ya bakit kita kan mangmangag ko, nanang. Elvi. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatin ka. Sorry talaga. Ay-ayatin ka mo't asawak. Oh, bak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpatgan kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. Biyag ti tao. Naimbag mo ta nagawid ka, Lili. Umasidag ka mang kanyak. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iya pagadalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kalo iya pagadalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iya dalan ni tay. At da kano pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na.
Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo mo't lati papay mo kanyak, guryo. Saan man mo't atila pangiturturo nga mi ti saritaan, Petra. Basta si ti mapanindon bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami manan ije pagadalan yo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ije school canteen amakan, nanang. Aniya, unay kamutan. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo laang saan tayong agtakaw tamadi. Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba. Awan mo't nga min ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti ka eskwelaak. Siyaklaan tawan merienda na. Ha, sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, ije pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami dyapo ko yo. Anya? Nagtakaw dyapo ko yo ije school canteen da. Anya? Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, oray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kami iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbaga ngamin di asawam ta isardeng nanti piso na. At day gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasano nga iday ta? Iso mapilitan nga agtakaw di anak yo tadi mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yo. Nakailad kay tay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad kalatta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo tanak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mo't ipay, ti kasapulan na. No, sino mo't ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Nam sa anak agtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ta aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apasak ti pabasulam. Katjak mo't insurong agtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom, ngam awan maitad mo itanak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan nga agtuloy iti high school. Awan mo't lang kwarta nga ramatan na. Makipurdi agad di, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay, nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak amuay ti dayja tao, nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolen ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lili? Kasta manon, timbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramatan ng agiskwila. Ay, unay matan ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang yu Isutin nang ibagay ti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya man ni kaanakan Lili iti elementary. Wan,
Ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wan, tulungam ti ka anak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti ka anakam. Api apagsardangan yung agiskwela ni Lili Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni Manong mo. No diyo kayat apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda na talga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal ay. Agbiag tayo lat kamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kway ti anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngam parikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagbulontaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Inton kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko, Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasano ngay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Sigurado nga agbutang ni Lili kan kwa na. At takada kayong aruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka, siksi ka. Di ka pa'y nagdamag mo't ngay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo ti mang pahadal iti anak ta. Isonto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wala nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man, taim anugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na katipampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan takabilin mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No api ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, ditan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Tanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, debaga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kan tubaybay anday jay. Wala nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang, ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kaya ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutam kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga rudan. Ururayin na ko ni Auntie Silvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie? Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rupit, Auntie. Dalpasan, inidapon. Ay, Inton sumarunong agluto ka. Bantayam ngamin. Sayang tibagas no kastalaang. wan, Auntie. Pasensya ka yun. Ay, wan gayam. Mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kanto laangan ti mapan agenroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan, Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lili?
Anday naramid mi di pagadalan, auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapa tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, auntie. Laglagi pom adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ama pasamakin ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Alang, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisinak. Imbatyan ka iti si daam. Pagawid mo dyan anak mo, Petra. Apay pagawid, katagad-adal nga rod. Oo, makaadal. Sino titulungan na? Siyempre, ni auntie na. Taiso, timong papaadal kang kuha na. Awanan, di natanpagan ano dyan akta. Tana brainwashing. Di kabsat mo tayong tiriknanan. Kat isunto lang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontra na, Petra. Gapo tabalin suwag ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka kamanan! Agkabil kamanan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ta aramid mo! Panawon kan! Kasagayam, ha? Hurayin nak dita. Talak ti batang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo tikas tang aramid ti asawa mo. Anya man kinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kaano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan? Tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra! Ingka kitaon di balayaw! Apay nanang! Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayaw! Anya! Awano nanang! Nauraman ti balay mi! Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay mi. Anya? Ay, una yun. Talagang awan manak na kum di asawam. Apay nga ingay naramid na ti kasta. Sinaakon da dya Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro manan itayan ti kabsat na. Mabagbagtitsan da dya tao. Adda ka di extra a kwarta, Silvi, anak ko. Ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Apay anauram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Goryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay nga inaramid na ti kasta. Ay nanusyak ni manang Petra. Nasaysaya at no isina kung dadya tao. Awan ti serbi na nga agdenden nada, takasta mo lang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan ko na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito'y balay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya. Di inaramid ti amam. Wen, auntie.
No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay Agbagtit siguro di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka. Wen auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ama itulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam to man ti uniform ko inton madamdama Lili. Wen auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ewan, at the seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awana. Numalpas ti klase diretso awed. Wen auntie. At ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyaman ak nga rod auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tatiayan nanak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro nanang. Agtrabaho ka no mati iji kalsada. Naimbag man ta na panunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod Amangan no nakaamir is kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo? Isyak nga ron. Mabalinti umay. Ay, ala, sumrag ka. Pasensyakan. No'y talaga nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy itinaramid ko iti kalabas. Sapay lang ko tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang ngamin ti panunot ko iti. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok, kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawa mo nga pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaurnungak. No saan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay, nasaya at tataddan kwartam. Ay, talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige, tabayada kami ng dagijay bakit? Aywan, kumusta mo tinti anak ta? Katadapay la yung syudad umadanin ti pa nagturpos na. No kasta, talaga pinagadan na Antina? Uwan Kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jekat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabii. Ay nakablawan ka anak ko. Nakaturpus ka iti kolehiyo. Babaan da iti tulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Uwan nga rod. Ay oray na ungat kan istrikto ni Antim. Naparabor lata. Saan na naimot? Uwan nga rod, nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Uwan anak ko. Nagsubli akon. Katagyaman ak. Tainawat nakmanan ti inam. Ha? Pudno ka di, nanang? Uwan lili. Pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti panagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasayaat nga rod na nagbalbaliw kayo, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen, auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy, auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo iti kwartayo, Tainik ikandak mat idi, auntie. Ay, saan?
Idulin mo dayta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. Tulungak ida, auntie, takaasi damat. Nasayaat mo, tama panunot mo dayta. Hay, anya ngay, kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen, auntie? Naimbag mo ta nakapasyar kayo, Manang Petra, Manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo. Wen, ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dak si ti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid ita. Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakum iti akmun nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan, ading ko. Uwan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Biyag di tao. Kurang ko pa iti arak. Bukbukan pa iti basok, Jerry. Jiki, nabartakan. Gusto ko man. Itulod ka na di balayo. Arak pa'y, kaya't ko taglamas iti arak. Kaya't ko tagpapas nga ginom. Isa please, pagbigyan ako ma, Jerry. Agawit takit din. Itulod ka na di balayo. San? Diyak kaya't agawid. Maturog ka kiti balayo, Jerry. Sikati kaya't ko makadua. Ha? Kaya't ka di asawan day ta. Nga ay ayatun nakmat, Jinky. Aklunan nak ka din. Sana na masapula baliksag na ita, Jerry. Basta gawin tan, iji balayo. Good morning, Jinky. Ayat oras, Sir Jerry. Alas 9 ni Tiagsapa. Sorry, Jinky. Jak nagawidan ti bagik iti rabi. Ada na pasamak iti nagbaitan ta. Pakawanan nak ko ma. Awan rumba nga kidaw iti pamakawan, Jerry. Ngamin, nagayatan ta adwa day jay. Kasanan, datang rodan? Agayan ayatan, Jinky? Katuan anya pa'y kuma. Agyaman na ka. Ikarik, di kanto paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Agyaman nak, Jerry. Kat sapay ko mga ron, tamatak daram day ta akarim kanyak. Takdarak, babaan iti panangi kasar ko kan ka. Agkasarta ko man. Saan pa'y laang? Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Nagturugam ka di rabi Jinky. Ije balay da Jerry, manang. Anya? Naimbag nga oras mo, Krisa. Nabartag kami ni Jinky di rabi. Kunak nga itulod ko diti balayo, ngam di na kayat. Iso pinaturog ko na di balay. Ala, sumarkan. Ala, sumar ka pa'y, Jerry. Tagmerienda ka pa'y. Sige, honey. Sikati makaan mo. No kasta, inaklon mo ni Jerry, Jinky? Wen, manang. Sigurado ka? Ana ibawing mo adagos iti sabali ti Riknam iti ex-boyfriend mo? Kasinsina yu lang iti nobyo ma.
Basta dahi ti amo ka pamuspusan manang. Tapno makalipatak. Anyat kahit mo asawan. Di mo ko na panakip butas mo lang ni Jerry. Saan mo't? Adamot pa nagayat ko kan kuana manang. Isungarod ngay naklun ko, tayo ayatak mo't. Wala. Sapay ko mga rod. Tada kayon ti talaga nga agkagasat, Chinky. Makinobyo ka manen? Intun madamdama. Agsangit kan tumanen, Chinky. Saan siguron, mama? Ngamin, nasingpot ni Jerry. Sana playboy day jay. Dayta nga minti madikan kakat. Naglaka kang agtinag iti lalaki. No adagarem ken ka, aklo na madagos. Adi mo pa'y amuan ti husto nga ugali na. Mama, nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Sana playboy. Napudno kanyak ti nobyo. Alang rod, sapay ko ma. Tasan kan tumanen nga agsangit, Chinky. Nakasukat ka mo, Chinky. Papanamanan. Rumor kami kadag iti barkadak manang. Agpuyat ka manan. Intun kwan, di ka manan makastrag iti trabaho. Sana bale. Nasingpot ti bus ko. Maawatan nak day jay. Basta ibagak ama di ti bagbagi. Sardi nga man ti kasta nga aramid mo, Chinky. Kanayon ti nightlife mo. Dayta ti pagalistuam. At dan nobyom. Isong agtalnakan. Makiasawa ka langan. May mayat pa eh. Manjak. Agpapasak pa nga agbalasang manang. Ay na, bumakit ka na balasang. Iso ang makiasawa kakit din. 25 ko laang manang. Si kakit di ati makiasawan. Awan iti panunot ko dayta. Si kalat ti makiasawa. Ta makibingay akton kadag iti agbalin nga anak mo. Anya? Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Jinky? Ha? Apay? Di na imbagay, tirurwar na. Rimwarda, kadag iti barkada na. Ha? Di namat imbaga. Ay, na yun day dyan nga anak ko. Maalala, sumrek ka pa iho. Ay, sana na. Baliwak to lang ti sumarongkar. Nini, Jinky! Apay nga magpakwar ka? Masikugak manang. Anya? Asino ti ama ti sikog mo? Ni Jerry asino pa'y kuma? Anya? Ay, no kasangarod. Ayabam tinobyom dito'y balay. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sayo. Saan? Diyak kaya ti makikasar manang. Diyak pa'y kaya ti maitali. Anya? Katni, masikog ka niya. Uray narigat ngamin ti makikasaradagos. Narigat lagdadarasudos manang. Kasta ti saom, ngam di mo pinanunot ti ibunga ti inaramid mo. Nagpasikog ka, dagos? Kat di ka matgayam disidido ang makiasawa? Jakmat ngamin among agbunga ti pan nakailawan mi ni Jerry manang. Anya klase ti panagrasarasun day ta, Jinky? Sana bale. Dinakmat siguro itarayan ni Jerry. Di na pagtalikodan ti responsibilidad na kanyak. Adan to gaya man anak ta, Jinky. Agkasarta nga ro din Pasensya kan Jerry ha. Ngamawan pa'y plano ka makikasar. Anya? Masikog ka na ni. Masapol atak direkti pa nagsikog mon. Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Iso please, di na ko mapilitan. Kasano nga ro din ti sikog mo? Kat anak talata Ipas ngay kunto. Kat taripatuan ta adwa, Jerry. Krisa, napanan manan jay adim. Ay na, rimwar manan Natangke na talaga ti ulo da jay kapsat ko. Masikog lang nga ruden, ngam kanayon pa'y larumwar. Ayan yan jay kapsat mo. Awanan. Naibarkada nga minin. Ay na, sigo da kas jay na, mama. Iso nabayag, santo nakagraduar. Takanayon nga agsardeng. Takasanumat ngamin, barkadista. Nailasagnan sa tikas jay nga aramid na. Ay, kasanugatan. Masikugan jay adim.
Ngam di namot kayat ti paikasar ka ni Jerry. Wen nga rod, mama. Natangke na talaga ti ulo na. Uray kasano ti panang pilit ko. Talaga adi na kayat, mama. Ay, maistresak mo ti dayjay akabsat mo, Krisa. Babae, timpas ngay mo, ading ko. Malala na, pasusuan ka ni mabisinsan. Nagsakit mo tagpagatas. Basit tirong waragatas kanyak manang. Ano sama, ading ko? Kaya't mo nga roda mabisinan ti anak mo? Pagkatasan tayon iti bote. Ay saan? Kakaiso na nga at dagro aragatas ken ka. Di mo kayat? Yimot mo ti gatas ti anak mo? Di ka lamaas siya ni ti anak mo. Nagsakit nga rod manang. Ay katanusam Aganak-anak ka kalpasan na agarte-arte ka. Ala, pagkatasan mo untoy anak mo. Nakapas nga yan, Genoviam, Jerry. Agam maapaya di mo pailay kasar. Namin na doon adaras ngayon bagak daytakan ko na papa. Angam di na pa'y matkayat. Anya? Apay nga eh. Jack man na mo, papa? Ket, anya plano yo? Di kay pailagden na? Daytang rod ti planok, papa. Yawid kung tundag ito aginak dito balay. Ala, Jerry. Sikan ti makaam mo kadagiti agina. Ano sam ti anak ko? Tanatangkan ti ulo na no datuma. Wala na. Amok day ta agalad ni Jinky. Nasaya at nga rod no kasta. Baring agtalnan, ta addaitan anak yo. Sapay ko ma, ta idyan nandagiti barkada na. Kanayon kumatkit di abagbagaan ti anak yo, nana. Barang agbalbaliwan na. Kat ikatan na nagiti bisyo na. Di ka nagtrabaho. Tapno maipamaysam ti atensyon mo ti anak ta, Jinky. Siyak ti manggad para iti pagbiag tayo. Ay, sapay sa anak ka na iruam agtagibalay. Kan agaw awir iti ubing, Jerry. Iruam mo itan, tadan anak ta. Kasapulan na ka ni baby. Makaburing tagtali na iti balay. Mairuam kan to. Sana bale, tanawan trabaho. Tulungan ka ang mga awir iti anak ta. Kunak nga agsubliak iti sigod at trabaho ngam nagsaramat ti kumpanya. Saan nga minan ang masapol nga agtrabaho ka, Jinky? Maburi nga katalagan dito'y balay. Iso please. Tangay nakatanggada kun, palubusan na ko mga agabroad. Anya? Kasanon ti anak ta no umadayo kan? Katada ka mata mga iwan kan kuana. May mayat ngamin no ijay abroad ti pagtrabahwak. Ngamin dakdakil ti sweldo ijay. Makaurno nga kadagos. Kabailak na ipaay amin na kasapulan nyo iti anak ta. Iso asaanin ang masapol nga umadayo ka. Ay ayatan na ka, di wano saan. Siyempre, ay ayatan ka. No kasta nga ruan, palubusan na kiti kayat kong aramidan. Di naklapdan. Apay nga umadayo ket basit payla ti anak yo. Ken uray saan nga agtrabaho ni Jinky. Saan nga agrigat iti sidong mo anak ko. Jakayat nga agapa kami iti asawak. Isa, palubusak iti kayat ng aramidan, papa. Sana nasaya at apampanoy-nuyam ni Jinky, anak ko. Amin sa matakid dawon na kan kakat ipaay mo. Awan sapay na puutak a pinaay mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Jinky, papa. Jakayat agumura kanyak. Una, ngam agruam tikas jengar aramiden na. Baybayan tayo na. Tadyak kayat nga dasaan mi apagkin na awatan. Ket, kasano nga rod ang ti apokop? Adamat trabahom. Kasano nga rod ang maasikasom? Ipan mo, iti ayanda katugangam? Saan, papa? Agtali na dito balay ti anak mi. Mga laak iti mga awir kini baby. No panawam ti anak mo. Yag mo nga rod dito balay ti apokop. Tada kami ti mga awir ken ko ana. Uri kayat ko ayag ti anak ko dito'y mama. Ngam sana kayat ni Jerry. Anya? Isu ka nun ti mga awir iti anak mi. Awamot kit di problema iti dayta. Tamo ka na singpot ni Jerry. Kasanon ti trabaho na. Bayaan yun nga iso ti ag problema iti dayta mama.
Nalakalaang ti panang ipamuspusan na iti dayta. Mama, rumwar tayo. Tintay sa rungkaran ti kaanakak. Sikan sa latan ti mapan iha. Nasakit manen ti sikit ko. Masaduta ka rumwar. Ay, sige nga rutan eh. Italaang manen nga man trabaho. Iswa pa syarik ni baby, ije balay da Jerry. Naimbag na oras mo, Jerry. Umay ko man sa rungkaran ti kaanakak. Nasayat ay may ka, Krisa. Ha? Hindi. Abay, nagsasangit ka. Abay, ada ka di sana nasayata na pasama ka ni baby? Saan? Nasayat ka sa saan ni baby. Ala, sumre ka pa'y. Ala. Abay, nagsasangit ka nga, Jerry. Kalkalpas mi lang amin na nagsarita iti cellphone ka ni Jinky. Sininaan na kung tikabsat mo, Krisa. Anya? Taapay ka no? Diyak mo. Basta timbaga na larason. Kat saan na ka dun nga ayayaten. Anya? Pangasim, tulungan nak ang mga ayaw itikabsat mo. Diyak kaya ta sinaanak. Nang runakit adan anak mi. Kasano kami langan. Ala, bay takasaritak to tikabsat ko. Awan nga rod pa nagayat ko kankwanan, manang. Anyat maramidak ngay. Bunga la siguro ti bartak ko day jay idi. Iso anak relasyon na kankwana. Tinakdarak lang iti kalabas. Tadakit nga rodan anak mi. Wan, aklonat. Inayat kumot ni Jerry. Ngam, napunas mo tanadagos day tarik na kankwana, manang. Daytan ti kanayon nga ibagami kan ni mamaken ka. Darasulus ka nga mi nga desisyon. Ibagaman ti pud na arason, Jinky. Adda ka di manan kabarbaro anobyom di tabrot. Ibagak day ti kan kamanang. Ngam di mo ibagbagak ni Jerry, ha? Nagsinublian kamin iti sigod anobyok. Anya? Kastalaangan ti kalakanaken ka? Ti panangisukat mo iti ama, ti anak mo? Manang, masayayat ti sigod anobyok. Ken? Kesa nun ti anak mo? Diyak mo't pagtalikodan ti pagrabanga kiti anak ko. Kan, anak ko latamot ni baby. Diyak bye-bye-an. Diyak kamukan ka! O sige! Bye! Krisa, anyat ko na diyak kabsat mo. Papaya makasangsangit ka. Makapasurun da diyak kabsat ko, mama. Di lamaasyan ka dagiti agama. Nangrunay diyak anak na. Ay, isugayam asininaan na ni Jerry. Tanag sinubliandan iti sigod anobyo na. Anya? Awan konsensya day jay babae. Masya na ka ni Jerry. Takas tauna ya panagsangsangit na. Iti na pa na kay balayda, mama. Ay, anyang ay. Awan maaramidan ta, iha. Desisyon ti kabsat mo da ita. Amumat ti ugali jay adim. Noan niya ti pangedeng na. Isulatan. Ne, Krisa, si Kagayam. Sumra ka ah. Kamusta ni baby, Jerry? Ay, agurigur nga rod. Iso ajak simrek iti trabaho. Tako marayo no rumwarak. Ay, kasta ka di. Alam ka asim at ti ka anakak. Impa-check up mo ka din? Parubuatak pa lang, tarumwar kami. Mapan kami iti doktor ita. O sige, kuyugan kayon. Awan ka di trabaho mita? Awan, day off ko ita. Ala, kuyugan kayon. Agyaman na, Krisa. Alaman nga rod. Tani, kasapulak ti kadwa. Masakit nga ni papa. Awan mga sikasukan ko na, no ikuyog ko ti yaya ti anak ko. Oh, isa nan baby ha. Anyat kayat mo ayan ako. Isa nan wan. Sublatan ka namang isala iti anak ko, Krisa. Oh, sige man. Oh, ato eh. Anak ko. Nabanugin ni Anton ang mga salsala kan ka. Hindi namat kaya. Ala,
Di mo pilitin no di na kayat, Jerry. Bayam asyak ti mangisala ken ni baby. Okay akla, Sanak pa yan nabanog. Alala, iturog mo kit din. Tanapuyatan ka idi rabi San, doa tamang taripato ko ni baby. Kaduan ka. Hello, iha. Ayun mon. Rabiin. Jak pa'y lagawid, mama. Sangitanak namin ni baby. Di na kaya tapanawak. Anya? Sige. Sa pagtulaan ng tiagawid no bigat, mama. Oh, sige. Sikati makaamu, iha. Asikaswam nga ron ti apo kok tane. Jakmut makaumay dita. Nasakit man ang tisikit ko. Sapay ko mataagimbagan ni baby. Wen, mama. Adamot kit di agas nan. Tayin pa check up min ni baby. Oh, sige nga ron, iha. Ano sam ti ka anak kamwen? Sige. Bye. Kasla kano lang idi maladagan ni Angel niya. Ita, talo titawenan. Dandani nag-iskwelan. Wan nga rod. Kat agyaman una ititulong mo Chris. Sikan bilang ni Angel nga inan. Ta sikamat ti kanayon makita ken makadenna na. Ay, masyanak ngamin iti ka anak kak Jerry. Ngamin, manipod na kiasawan ni Jinky iti sigod a nobyo na. Saan na nagparparik na. Kat tinipat na pa yun ti ultimo anak na. Wan nga rod. Ay mala, di tan lagi pang tikapsat mo. Sana balay, tada ka matan akasukat na. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa Chris. Nabayagan na kayat kong ipod no daytoy. Angan, mauna anak itibain. Sapay ko tadi nakguraan. No ibagak nga, ay-ayatan ka. Ha? Jerry? Nakasingsingbat ka. Ket natin nagtiriknakkan ka. Gapo iti dayta agalad mo. Sapay ko tama ikariakkan ka. Jerry? Awan dakes na no agaram ni Jerry ken ka iha. Ken adadapay nga awan dakes na no aklunam. Ha? Awan makunak ka ni Jerry. Nasaya at alalaki. Bayat ngamin ti panaglabas ti aldaw. Mapanpaneknekak no kasano ti kinasingpet ni Jerry. Aklunek, mama. Sana narigat nga ayatin ni Jerry. Iso nga, adamat panagayat ko kankwana. Oh, anya pa ilang nga ti araramidam iha. Aklo namun taag kasar kayo kit din. Agyaman naktay naklon na kon Chris. Ditan ibaybayag ti panagsingpata. Agkasarta ko man. Noan niya ti pangadeng mo. Iso ti masurot, Jerry. Nakaragragsakak. Jack nga mininamnama nga aklunan nak. Jack ninamnama dahi ito pasamak, Jerry. Iso analabit. Talaga siguro adata tinaikari para ititunggal maysa. Wen, pacheck unay dahi ta. Sikati talagang intid ti Diyos para kanyak. Oh, apay. Sino ti mawawag kin ka, Jerry? Ni Jinky. Anya? Biyag ti tao. Adan taning ti biyag ko. Kat urayak lang ang ti pupusay ko. Ay, wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awaten. Adda ko makindawag ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagam, tano ka ba ulaklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sagbaya matayak. Makitak pa nga na pintas apag naadan dagiti aginak. Iso na mabalin. Agparami dak. Iti balay, iti solar nga ipatawid siya kanya.
No sa dino abanda, ti ipatawid yo, nanang. Sige. Ta itudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Ta iso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Apay no pagagas mo laangan ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakit nga rod ti diding na. Ay, sige nga rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw anak ko. Nay, imbag man ta da kwartada pagbalay da na. Ay, ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa dyan kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko na jay. Di na pala paggatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntungan lang adan taning ti biyag na. Jay kat asawa na ti agnumar iti balay da. Ay, awan nga rod Ngam agpilit mo't. Narigam mga minapaayon jay adim ta masakit ngamin. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho na dyan, anang. Agasang ngami. Ta 24 hours ti biyahin ano nagdumangan. Ay, dahi nga rod kat. Di matulungan di asawa nang agtrabaho. Para balaylaang kandak kalmutan dagiti anak da. Sa ngamin dahi dyan manugang yun, anang. Diyan la agaw-awat iti kwarta di kabsat ko tamo ng aramila. Agat kasang, agipatakder da nga rodan iti balay da. Kastamot ti ko na di adi manak ko. Iso pagbigyan tayo tanariga tapaayan ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito'y abanda ti itad ko atawid na. Nanang, agyaman kami. Masyanak mga miniti anak ko, iso patgak tikid daw na. Nariga tapaayan ti masakit. Ay, kaasilaang, tanasubraan na ngamin ti nagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nanang? Alang aron. Kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? Ay, inton bigatan, nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta ngamin ti kayat ni Jack, nanang. Kayat ko ngamin anapintas ti balayo. Kadagiti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basit. Tadwa dagiti anak ta. Dalawa kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo na pintas mata na tapno da serbina. Umdas mati urnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. Ada ka asit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti guntaway ko nga biyagi iti napawad. Pagyamanak. Ngam na talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali. Kanayon kayo maikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo, unay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Wen, di ka madanagan. Jack baybayan ina. Ay-ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindo ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agundaway. Aran, anak. Agsingsingbat ka, Wen. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan, tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may pahiti ka sa pulan nyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akmat. Ngam talaga
Asahan na nakabaalan ti bagay. Ikarik tatang. Agsingsing putak. Ag-eskwela ka na imbag. Kat na makaturpusak. Kat makatrabaho ak. Tulongak niya din ko. Kanuray ni nanang. Diyak idabaybayan tatang. Oo, anak ko. Sika tinamnamak. Makatulong itikapsat mo. Kanidinam. Iso nga. Agadal ka na imbag, ha? Oo, tatang. Ikarik. Alag, di kagsangit. Tano niya man di mapasama kanyak. Plano ti Diyos, amin na kita. Akludan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo, tengal ti biyag tayo. Kukuha niya po Diyos, anak. Ipatpatag kayo ito, adim. Kastamatan ni nanang yo. Kanayon kahito ngay kararagan. Nay, si kama gayam dyan sa anak ko. Apa ang nagawid ka? Awan klasem? Naglangan ak tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balay da. Wala nga rod, anak ko. Apay nga palubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakder da. Nagdakkel mangagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga palubos ni Lola. Idaw ka nung amin nanggal mo adya. Nga agipatakder da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidag iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itadda atawid yung ay. Jada yung iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Tanarugyan damatad. Kandandani pa'y malpasan ti balay da. Jay adim ti makagapon no apay ngayon palubos ko nga gipatakder da ijay. Nalang. Pagbigyan tayon di adim tanarigat a papaayon ti masakit ko nakmanan. Di kay madanagan, tasyak to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlatang amin na nadakda kayo. Uray ko man no saan ang masakit ni Uncle tayos lang. Ngam kasanon numatayon. Di ijay asawa na ti agnumar iti dayja abalay. Sapay nagdakkel abalay di patpatakder da. Kat kung nakano imbagaman ni tatang mo kan ka apok. Awan matimbagbagana? Ala, sana bale. Tanak ko namit ni Lolam. Nga iso ti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabalin na kontraan ti kayat ni uncle mo tamasakit. Isa pagbigyan tayo pa'y laang ti kayat na. Isabayan tayo laang nga gipatakder da iti balay ijay. Addan na bukal a planok iti dayta, apok. Nalpasan ti balay tayo nanang. Mabalinan apag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y sakbay nga umakar tayo. O nanang, kano nga rin nga ipa-blessing tayo? Inton bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo, Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inurnong ko ti resibo. Dakkel ati nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talo pa'y gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko iti kwarto da. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Uwan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbag tanapanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ni, parbangan gayaman. Pagihaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga aldaw nga impay mo kada kami. Ay, nagluto ak amasapa.
Tamasapa kami nga agihakar kadagiti kagawaan mi iti kabarbaro a balay mi. Inayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawa kanyak. Aday ta. Apaya nalami istima ti asawa. Apaya kastoy ti langana. Jack. Diyos ko. San matan nga kang agas ti asawa ka? Jack! Awanan ni tatang, natayan, manong, nanang. Uwan nga ron, Junjun. Ading. Di kay unay aglanladingin anak ko, Juan. Ngamin, padyak nga da napintas a plano ni Apo Diyos kada tayo. Misungay palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo baybayan ti Diyos. Uwan nga nang. Insaga na akong dahil tayo mapasamak. Iso palubusan tayo ni tatang. Tap na makainanan. Aran, imbag no saan ang makiasawa manan ni nanang yu? Itatanatayan ni tatang yu? Ha? Diyak mo manang Jessa? Ubing pa'y ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa manan dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali a pag naadanda. Nanang, kasari tayo man Elvira. Tama nga no ilako na jabalay da. Ay na, di na basta mailako day jay. Tada kanyak tititulo ti daga. Sa bagay mo ngiti ah. Ngam nasaya at no maibagayon ti pangadang yaw. Tapno saan sigurado tayo dyan manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak kita iji balay da. Sumurat akmat lola. Taumayak adden nga iti pagsarita niyo. Sige. Sikati makamo, apok. Elvira, itatanatayan ka anak ko. Itala may bagak day doan niya. Tajak kaya ta ma-stress day di Jack. Iso ajak imbagbaga idi day toy. Ha? Anya day ta nanang? Day to'y balayo ngayon patakderyo ditoy. Balayo lataan niya. Ngam to'y lote. Saan niyo ako kwa? Ha? Ay nasa pala ko matamaawatam day tabalasan ko Saan ko maaday tati pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, daytoy loti kat kukwa ni Manong yu ajeri daytoy. Anya? Ngam di kay madanagan. Awaan ti mang papanaw kada kayo ditoy Elvira. Agnaid kayo latta ditoy aginggat kay kayat yo. Tabalayo kat nga rod. Nana? Ulitak Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry nga men nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itid ko atawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itid itaatan Jack pa'y mo't masikaso. Basta adan to itid ko atawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Iso nga urayak abumaro dagiti anak mo. Tapno maipanaganan kadakwada. Timbaga ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbaga na aya? Imbaga na kit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbaga na pa'y nga awan ka no timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada ijay nga imbaga na. Imbaga na kumaa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaad da ijay. Tano may karo da o di pumanaw danton? Ay na, nalakan tula papanawon lagi jay. Tatagak na dyan anak ko. No kaya't ko ita papanaway. Babalin. So, baybayaan tayo pala idangag na ri jay. Tapno, awan maibagbagada. Ay, naimbagpay kat dya asawa jay adim. Ta pinatakderan na iti balay. Sakbay apimusay. Angam siyak ngay nga inayaw. Dinakpay pinanunot apulos mo. Hala, di kayo matanagan anak. Tanda kami kini Jessa. Saan da kayo abaybayan? Ay, agyaman nak Jerry Gusto lang ti pangedeng ko. Ajak itad day dya alote kadakwada. Una, takukwa ka nga rin day dyan anak. Wan, kukwayo ka ni Jess ang apukok day chay.
No kaya tayo, umakar tayo ni Jibalay na. Panawan tayo nito'y daan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin dyan. Tatawid ko mo dyan nagpatakdaran tayo ti balay. Ay, wanan niya. Naimbag no manugot ni Elvira. Mayat man gansaan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo ti kabsat ko tinaaramat iti daya balaya. Saan namat a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa, sumrek ka ah. Talagang sumrekak. Payag ko dagito'y Junjun. Ha? Nya dagitangay? Manang? Pasarabam kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito'y. Agibunag kami ngaminan kadagiti gamit mi. Taumakar kami dito'y. Ha? Agyan kayon dito'y balay mi? Manang? Balay tayo ko nama. Tadagamit ti ayan to'y balay yun. Iso balay tayo amin daytoy. Ha? Ola, tulungan da ka mangisimpa kadagiti gamit ko. Sa dino ti silid mo, Junjun? Day taman o manang. Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo talo. Tanalawa mat to'y silid to'y balayo. Umay kami agyan kadatatang ken lola ditoy. Elvira, pasensyakan ano umakar kami dito'y tanay. Anak ko mo tinaggastos dito'y. Iswa dakkel ti karbangak iti dayto a balay. Nanang. Nay, di mo nasamot kayat ngagnag kami dito'y. Ibaga ma, Elvira. Saan mat nanang? Binagaanda kami ko mga umuna. Tapno maiyakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayon, Elvira. Isumir lang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di da lola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbaliw mo't titrato da kan ka. Kasla kagurgura da kamatan. Diyak ko makayat nga ibagad ay to'y kan ka anak ko. Adan na ka mo. Iso panawon siguron tapno maamuam ti agpayso. Sigud asa andak akayat para iti day di amayo. Tati kayat da. Jay baknang ti asawang ti amayo. Ngam, siyak ting kasarday di tatang yo. Iso sakit tinakam da. Awan ngamin trabaho. Iso tagtagibas si tendak. Nanang. Ngam, okay lang ang day ta anak. Maklon ko day ta. Pudnumat kami nga awan trabaho. So, di mon panunutan day ta anak ko. Katno kayat danti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laang. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. Kunak man no tawid ni tatang daytoy. Day tamat kamok iti. Jak man amo. Tanagbaliw matan ti panunot ni lola yo. Saan mat kano aday to'y titawid ti amayo? Okay lang. Tako namat ni lola yung awan mang papanaw kada tayo dito anak ko. Abay, manuti nagastos yun dito'y naipatakder abalay. Dito'y tawid ko daga Elvira. Ha? Apay ka di bayaw? Damagag atap no amok. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti sarita. Ha? Anyat kayat mo asawan bayaw? No manuti nagastos nyo, ikasay tayo iti binulan. Takaslaabang yung agnana ditoy. Ha? Oray ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo, mabalin nyo mat siguron ti agsapol iti sabali a pagnetan nyo. Tanay, dagak mat daytoy anya. Okay lang kin ka, Elvira? Wala. No, kastati ko na yung bayaw. Anya nga, ikat kukuwak mo tayo ito. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang tibagbaga ni nanang aramidan na. Iso ngay bagakon kin ka, tapno maisaganaam da ita. Jessa, di kan sama tan sumsumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinaydrop as subject ko, tatang. Masaduta kon. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Unak ngamin nga umakar ka iti pagadalan. Ngam ijay mo't nakangingina ti kayat mo pag-eskwela.
Sa ita, agikat ka magayam. Sayang tigastos, Jessa. Agtuloy ak po inton sumaruno. Basta, agsardeng ak pa'y tanasakit ti ulo. Abay, awan plano mga agtrabaho, Elvira. Agtrabaho ka. Tapno ada pangalaan nyo iti pagbiagyaw. Nang runakit na agkulehyon ti inauna nga anak mo. Huwen bayaw, madama ti pa nag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin kahit, ta nagsanggir ka iti dahi ti kapsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumaman, di saan ka amarigatan ita? Bayaw. Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidayon tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong kamay. Pasensya kan bayaw. Uwe na, sana bale, tamakastre kakton iti trabaho. Gagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 wano pagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos dagina kada kayo amin. Biyag ti tao. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kati tayong tengaro dandanggan ti part 2 wano pagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agtrabaho ka mat, Elvira. Tapno makatulong ka dito balay. Pasensya kan bayaw. Sana bali, tamakastre kakton iti trabaho. Rumpang lang tanay. Siyak matlatan di agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mat Ag-abroad ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amok a solusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kabsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambas iti sweldo. Sana ka makaurnong adagos no agtali na edak dito'y Pilipinas. Nanang? Di mo baybay anti adim uhan. Agadal kayo anaimbag. Oo, nanang. Iso na lang. Takailiw da kanto ko ni ading ko. Sana bali. Tamabiit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga orayan ti tawan. Sige nga rod, nanang. No kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Uwen anak, uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpat kayo kuma. Hello Elvira, siyak ti pagpawita mi ti kwarta. Tamangan no magastos lang tanak mo itawan kasaskan na. Kan namangan paikit din no may barkada. Nana, di ka madanagan. Gata nga kami nakasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. Nanang. Siya kun ti gumatang iti masapsapul dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gamiti kwarta dagi jay. Dida mo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka ngay? Impawit kon kanyaran ti abastuda, nanang. Di bale, tayo ton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak, nanang. Ay, nalangarod. Basta di kagliway nga agpawit. Tadadagiti anak mo iti puder may. Ayan timpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di, Lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag ka no kan katimpawit na kwarta. Ta siyak tiyagi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapol tayo dito balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iti pagadalan ti daduma, Lola. Siya ko, hindi mapan nagbayad. Basta yig mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Uwan, Lola. Ikandak man mo titi kwartak, nanang. Awan maswildo kon. Nagikata kon iti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho kas driver. Nag-strictor pa siya kinlugan iti manmanihuak. Walang lan asino matabos daw siya. Apay, nagapa kayo aya.
Kaslakas ta na nanang, masuronak. Dilaw adilaw. Kaslawan na saya at amar aramida. Negatibo amin na madilaw na kanya. Isu nga imanehonan jayroga alugan na. Anya? Nan, kwartayo man nanang. Nagpawit sa aman ni Elvira. Antoy, sa nga ribo pa'y laang atan eh. Gumata nga kiti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay, nanang? Ngamin, saan man ang binayadan ni Lolo ti matrikula? Anya, apay ngay. Diyan ka mo nga. Pinagiinom da dito balay. Kanahin nga agawis niyang kal Jerry iti barkada na dito eh. Kita giinom da. Diyan nga i-concentrate ka gripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanayon da kami pa bugkawan ananang. Urawan madingar aramidan me. Ano no kay paupawit mo ti kwarta. Nagsimbat da. Kawan kwartadan. Kanayon da ka mga untan. Anya. Sige anak ko. Tapanunutag ana impag no anya tinasaya at ama aramid. Ay na, ano kas tamad lang ter aramidin tinakaikamangam. Nasaysaya at langin asumina ni tipag na edan dagiti anak mo. Damot na nakam dyan na unang anak mo. Ay, kas tamad ti pampanunutag nga aramidon, Frenny. Kasi dagiti anak ko ama puypuyat. Gapoy ti aramidon ti bayaw ko. Kanayon da ka nung agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunang nga agsapol iti pagnaidan dagiti anak mo. Wen, Frenny, kontakak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Kana malayo dahi jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Nagloko mo dahi tan anak kay kamangam. Awan babain da. Nagguna pumanaw kayo, Aran? Ninanang Lola, umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, yimot na tisweldo na. Isaya dayo na kayo kada kami. Managing bubukod mo tinayaw. Di kayo mo't mabisbisinan ditoy. Magatang matamin na kayat yung kanan. Ha? Di kayo pumanaw. Takasaritak to tinayaw. Baybayaan yun, no kaya ito ti pumanap. Ape, lapdan nyo. Kasanaw ka na kayo imot dyan nada. Imot na tisweldo na dya abroad. Baybayaan yun, kunak mag. Desisyon na kayo na. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo taging pake. Di mo ikaskaso ni Lolam. May met kiti ano pumanaw da nanang. Ta siyempre, panawan dan ti balay da. Ket datayon ti agnumar iti daytoy. Ay, wan matkit di Ngam, kasano tayon ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apay pag problemahan nyo ti kwarta. Ket addamat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigam iti kwarta. Mangila ko tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apay ang kasla dumakdakkel tachan mo? Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, Lola. Anya? Addan ayan nobyom. Asino tinakasikugkan ka? Aya ba